Kidamtang jakong ni pai ingko dan nerke bani dongkam mukam waisong patuak lamalong kapta atumpen ke paman pon ingdeng hini kapta football knockout angdung kiti ke patu ponalong Bokajan block teacher committee pen Rongkhang block teacher committee atum angbongsi angdung kiti patu pon. Kidamtang jakong ni pai ingko player ni dongkam mukam waisong patuak lamalong kapta mate KAPTA Klembangpu Karlitang Samuel Ingti Sotio Deb Sarma atum Chikimo men pen ingdeng hini football knockout padupondo. Bang solong Karbiang long angkang pen block 3 si athan bang atum lapen SSA atum pen team krehini an bang so football knockout patupondo. Bang song bong pen angdung kiti ahut Rongkhang block teacher committee lapen Bokajan block committee atum angbong si angdung kiti patupondo. Kapatu pamahut Bokajan block teachers committee atum gol ni lapen halapu Rongkhang block teachers atum gol poan thaponsi Bokajan block teachers apan parem pondo. Kapta pen ke paman pon bangso football knockout angdung kiti ke patu ponalong man ke do DMB vice chairman Rensing timong lapen lunse piatum pen chitong dunsi aliralon chipi dun. Rongkhang block teachers committee atum pen ke hai pon anong i trophy lapen tangka suri thong kep chepalong pondo. Bangso football ke patu kacipati ahut ke doan setami nilitum angbong ke langcari dun abang kudolom. Laselang litumahin pensi langcari dun popesi kapta mai pu Probin Hansi pen ningje pon. Nilitum Karbenglong Primary Teachers Association pen second kapta football tournament. Nilitum chineng general meeting long separai lo. Dia second kapta tournament ke Rongkhang mukam, Waisong sedang long se, patu ko. Bangsa itu patu cepalang pecari kado pada manajemen angka, dan Rongkhang block teachers committee president secretary bah, committee tu masih Rongkhang block teacher masih baik terkait. Karbenglong angkang pipen block on lo, dah kapatu ke? Ada ni pun ke, Harata block ni pun Karbenglong ke. Harata block se patu ko lah, sekarang Kidamtang bang ke. Penang bang ke, SSA East West, SSA staff tentang sibuk di education department loh, nak konfigurasi informasi. Ini tuh central committee long decision NC, barata tim doh. Asal lapinu yang dungi ti long kumama tim blok tu mesti cepat pun ilo. Labangka dak Rongkhang block, lapen Bokajan block. Kita faham kan jilang stamina minal itu lepasan paman pembom jilang mah. Oh, labangka ini tuh anikan bang tak pasti pembom ko. Ape laso turnamen amen ke jok amen dah kali 1958 2 Oktober kapta founder President Samuel Ingti. General Secretary Karlitang Sotio Deb Sarma. Dongkam mukam pen Diki Bay Karbenglong lai.